come look at this. Follow, like, subscribe, everything. Papa Legend. Thank you. Out. Thank you so much. Ese abagabo hari abagabo bagikubita abagore batayiririje hanze baracabakubita abagabo tabo abagabo bahakanye ntibakibakubita nimba hari umugabo ugikubita umugore ni umuturaga uri mu caro iriya hirya y'imirimba iriya ari mu caro giheka umuntu ugikubita umugore bari mu kubakubita umugore wakubitanye waba yasaze nuko umusubizi wabo Karabaye nono. Kabaye. Umugabo uzwahaza umugore. Umugabo uzwahaza umugore. Imana ngo cyatumye ukora mu magufwa ya hano. Ngo hano mu kirenge hari amagufwa. Ngo Imana ibona ko umugabo azoza mukandagira. Kuko niwe wari waremwe mbere ahabwa n'ubushefu n'ibintu byinshi. Umugore yaje nkanyuma Imana yamaze kurema umugabo ngibona umugabo afite irungu. Dumiwe. Kuri hari ibibazo bimwe bitaza bikemuka bitewe n'imbogamizi z'abagabo. Bigakunda ngo noneho nze umugabo wawe adahari. Ariko tugaragaza gufatikanyanje nawe dufata ibyo biheko kuko uyu mugabo hari imbogamizi zimwe daimoni aza kuna ngo umugere w'umutindagira ukubita ingora muzosha mada karabwira baba ushuka baja mu nyanye ngiye babashumba Timoteyo wa mbere aravuze ngo ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare ibyaha by'abamwe baje twabimenye kurikirane bikabakururira mu rubanza bikabinjiza mu rubanza naho iby'abandi bizagaragara hanyuma amen uva warabikoze ukiri ruguru ntibarabimenya umwanzi ukuguhiga ukurwanya wowe aho uri hose azahora atsindwa all the time in the name of Jesus. Arabantu baje kurwanyisha ari abantu bakurwanya ahantu hose ugenda bakugirira ishyari bakuvuga amagambo igitaramo turi gutegura ahangaha abantu bari kurwanyisha kandi ntihagira abahunga mukinge Imana yabazanye Imana yabazanye ejo bundi nyabonye umuntu umwe twagihunganyemwo ubu nyine yarinjiye aradorongera yamahagara ugatuta aravuga ngo nje ndi umunyabuntu wuzuye kwiyorohereza ubukristo burakomeye kurusha igisoda hari umuntu waruse kuvuga ngo ibe ntaramenya ngo mana y'igitaramo umugabo mukuru ufite abantu yamatubwira n'ukuri kose buriya mugabo yararimo yamatubwira ngo azatekereza ngo ko ari ibintu twahimbye nk'abanyamurenge gusa wari kwigitaramo ntaramenya mana yawe umuntu uzusiba amateraniro ninga nta kibazo yagize yarwaye bwake nkuru imisatsi yaratukuye yaracuramye ibiguru byarabyivye mu mwuka ijuru rikurebye warwaye bwake tituramenya umuntu wavumbuye guca mu ipataro no kuyifatisha tituramumenya nyambarizi definisa umuntu atavuze ukamenya uwo ari we bamwe bari mu kwambara amakanzu maremare akikiri agafuka inani akazabonerana kurusha mustikeri akabonerana kurusha mustikeri witegereje gucya witonze wobona mara uko apanze mu nda abantu bafise bari frustré ngo bari iki bari frustré mu gifaransa bimeze nka furu okay urabona ifite depression ndabizi muri English ni frustration cyangwa bari frustrated ariko sasa mu gifaransa ngiye bivuge twumve bari frustré ngo bari mbese bari frustré yego ko frustré free
Stray. bari frustrated. Frustré. Ni mani gute ibyo rumubasha kubikora nyine ko ukabajya hajya twaho naho. Nyene. Ubone mu gifaransa baba hozi ngahe. Ego komana yo mwijuru gira igiteka mahanga nyagasani ma. Ewe tate wi. Ewe Bwira umusitari uzi ushobora kudataha ubukwe bwanjye. Papa Legend. Zo bita the dome. Ndamuzi. Kandi azazambaye kwa kundi. Umugore azaberwa no kuba mu rugo hakiri kare. Habe nubwo utoba ufite akazi, ufite n'abakozi. Gukomandinga mu rugo gatunganya ibintu no kwicara mu nzu gusa abana bakamererwa neza. Abantu benshi baburiye umwanya wo kwigisha abana babo bakayebayeba gusa mu mihana no gutorera amasaha yose agatorera gusa. Niba gukubita ngo bagukubise bene uwo mugore ntaza bakubita ubusa. Mugore watoreye akiririza akwiye gukubitwa ishi mu matwi kabisa. Yuna 42. Dumu katika imani. Bisou. Descer, joie. Congratulations. Ugaturumbuka mu itorero ukagenda hajya waruri wigishijwe waforumwe bari bataranakugirira n'icizere cyo kuyobora abantu babiri mu ikanisa ukamuzamu kera ngo bayerevera kera ngo baye sinkwemera wa iryo ri abana ubwo barevera wayandi makanisa bakafata makanisa yose bakakuvuga ngo yakurire ariko waragenga wa mwana w'ikirara banza ugaruke turabikansorinze turabikanso wewe kumuzamuke mu matitire kandi ariko twebwe n'Imana ushobora kuzamuka mu matitire niko tuduze ukambwira ngo hano uranyishimiye ariko ukazurambirwa iminsi maze muri Kigali ndikwanye ko nyuma yo kubona iyi forumire nibwo natangiye gukunda igisirimba hari mu 1997 Ziri igihumbi. Iyi ndirimbo yaba ariyo ufitanye collab na OG? Oya, OG sazaririmba, usibye kwa kuchatsa zaririmba se. OG yansabye nani yansabye collab. Reza ansaba collab azabanza agenda sore album nzima. Icyo namwemera kuri ubu ngubu nka OG. We nansabye kwifotozanya nawe namweza wendi iyo chance tukifotozanya. Nawe nyagenda bisakuza avuga ngo nije ngo namusabye nani. Kubusanzwe kwanza sibyo ngiye by'ama selfie ntabwo mbijamo. Bazamubaze ni uko nije ama selfie nk'abakobwa. Bafite ubushobozi bakura abanyamurenga asiga muri Kongo kabazana. Yabivuze. Okay. Wabivuze ari rwa rurimi navuga bakujya asiga bavuga ngo rwanyereye cyangwa niko byari bimeze. Ntago rwanyereye. Oya ngiyewe navuze ibintu byose nateguye kuvuga. Okay. Ubu bihagazeho cyane. Ko wakura abanyamurenge muri Nabahakura. Yeah. Why? Kubera iki? Dumiwe.
ya muto sibyo mvuze nzambigisha bibiliya kuri jewe sematungo ku bushake bwanje njenyine les mises en quitte l'andre de moyens de cantique soufflement de taille kururinjira neza se noneho ku bushake bwanje njenyine nemeye ko Nyamitete umbereye umugore w'isezerano kwifurije umuzuko wabera meze bitera ukoronge rwanje amakuru ni meza mwita wanje nzokujana muri Edeni tube niba tuzosoroma amapera niba ariko nukuri ko Imana ndagukunda écoutez moi ngukunda nkukunda umutsima ushushe mu bukwe urabesha umuhuro neza reka nkubwirega nini buhaho ntambesha ngusanganye n'umuhungu sinamakosa umupanga usange ngeri ivuga ngo ingeri my love je t'aime beaucoup wewe tuzoshana muri Edeni highway ni ukunda izihe mbuto bebe izo zose nazi uzojya kabemba iriye muri Edeni gandagiti cyakabemba gihari zinare cyangwa uzojya amapera nkuko arashaka kumproposala ngo iki kumbura amaso Johnny gike akono ndahumbiwe bebe acheteur de l'upeta iki ni igiki wawunyereka nono akono noko nigenje icukiro nsanzumu ni ukuri kw'Imana nunanga ukangura urupeta ndita muri kafyo akono ndatangara ndagenza gute reba noneho no isatani mbonye hano yaremye inyanja icikamo kabiri madamu samaki noneho ndabago ndaja he ukuri gute noneho ukuga natewe meze gute nono uyu muntu none cyaruvuga amakuru mubwire satani nono ndaja he wamana jana umugaragu uwiteka wajanye abisiraheli nyambutse iki gikombe ndoba imbata yawe Yeah, come look at this. ukiri aho ngaho hari umuntu hano wanditse aravuga ngo Gaston asabe imbabazi mu bukwe bwa pilote yasirimbanye umubiri cyane nta mwuka yarafite mu milimetre ngo yaza mbima abandi bo kuki atavuze undi meze neza yewe meze neza ariko amaitage menshi cyane mukecho inyama none imeze nk'itopita mashikare none se badatamwe mugira abarobanurwa se mwashikije mipanga uyu nguyu yaramufite ibyo nari nkiriye aracyari vacant tarashika gate Hey, y'all, come look at this. ibyo se bikaba bisobanuye iki ngo ntarafata irembo murakoze kwigamura umutanze muradufashije mu buryo bw'umubiri kigwiri rero natwe ariko mu mwuka ntaco bikontiri rero kuba twasangiye konyine hari ibintu byinshi byangiritse kuri bya byifuzo mwari mufite nawe uramutse mundahiye se mukecu ntuzi gusumba umutsima mu busa nazo tubisengera mukecu icyo si ikibazo cyo gusengera muze wowe mushatse azi gucumba alafu
biza kugenda gute pourquoi je t'aime mwizeye kwakira umwana w'umukobwa witwa Cynthia murabyizeye muze why navuge ngo why uvuge ngo why uvuga ngo pourquoi vuga ngo I love you ko murabyumva uvuge ngo les enfants kandi les enfants mwongere karabaye no kubw'Imana muhawe umwana w'umukobwa la population des États-Unis indige kuvanize hano turi transfer mwizina rya Yesu vuga ngo iragiye vuga ngo bye Jakire mwizina rya Yesu vuga ngo I miss you uzaba iki nukuru uzaba iki uzaba Subscribe to Papa Legend TV.